Бүгінгі күнде біздің 420 кіші Дауылана районында ОРВИ пневмония білән, шуның ішінде %74-те 42% біздің пневмония білән, 58% ОРВИ білән. Біздің енді марттан бері 2000-ден артық кіші ауырды. Шуның бүгінгі күнде 1740 ауырды. Şimdi böyle uyuşmalarını karab şeylerle raysenterine hakem, administrasyadan başladı. Öteleme, yok mu ötelerler? Upravleniyelerden, prokuratura gitti, sud, tirisemınsa. Ayda mı şöyle ettir? Atna sayın şunu mina, fayda narışıyla, fayda ötelmeyin. Fakat başka niye yok? Temperatürü ölçene de mi kırgınlar? Daha üstte... Ha? Şunda ötemeyi binler öyle, çok gitmiyorum da. Bilemezsin. Sen kirega söyle oturmam ya. Ne? Mektep, balalar bakşalarda duruşun nelerine para verir. Yarar mı? Ana onu altından sayımızga para verir. Tegaya. Значит, біздің 2006 кіші ауырды марттан бері. Шуның үйде бүгінгі күнде 1745 дауыланып өттілер деп айтыр керек. Ола 78%. Тәшкілікке. Біздің 220 кіші шалуға жіберді, ковидный госпитальге. Бұл бүтін ауырушыларының пневмония білән 28% тәшкілікке. Біздің, получается, пневмонияның 3 пневмонияның бірсінде шалуға кетіп бара деген сөз. Бүгінгі күнде біздің 2016 тест алынды, 2151, 1996 әзір, %53 бүгінгі күнде іште. 14 подтвержденный официально бұлай болып қола береді. Тестлар бұның ұстанына келгенде, бұл біздің 2016 8,2% тәшкілікте бүтін біздің ұқташ запастарынысына прикрепленный. Анда жібер не өткересін мұсайын? Барар положительный келген yok бетіне. Бұл 14 июль айынан бір өзгерәні yoqты мұсайын? Июльда 14 дейінді біздің, ондан бір өзгерген. Шол соңғы уақытта бір подтвердился. Как главврач, как министр тарапынан установка берілерсің. Біз оларға тиішпіз, қазір понимание, анализларға тиішпіз, һәм лабораторияға шалға жіберге тиішпіз. Біз мұны ішлейміз. Лаборатория перегружена, олар не успевает. Біздің анағыл анализін отрицательный болса да бізге бірақ насыңына, в лучшем случае алабыз 10 күнде 2 минутаға может. Все в курсе, руководит штабы. Самый главный сенің реакция болуға тиіш. Біз бұл анализға қорамыз да қайыр. Біз күтеміз, қойтыр Bizden приклейтіп қоябыз, но біз кішінің клиникасына қора давалымыз. Бізге шу. Бізге олар бар мол, жоқ мол, бізге ол принципиальное значение на сегодняшний день не имеет. Значит, при Рособращении келгенде сразу меня қойдыз, 4-ші слайд сразу қойдыз. При Рособращении қорасақ, отна ішінде күнлік поступать ету 30 кіші, 34 кіші, 39 кіші, нашыл кіші біздің фильтр боксқа күнделік обращаться етіп барды. Но ең көп біздің обращаться етушілер болды 19 октябрьда, 20 июльда болғанына динамиканы қарасаққан, 20 октябрьда пневмония білен 25 кіші. Егер дәйінде еженедельный динамиканы қарасақ, өткен аптан біздің бек көп мұражаға түтілер 219 кіші. Шының ішінен біздің бұл өткен аптан да шауыштырғанда 102 кіші көбірек. Егер дәйінде шының ішінен қарасақ қойырғына %30 кіші или 9 кіші көбірек, пневмония 86 кіші бұрақнаға обращается. И өткен аптанда шауыштырғанда 43 плюс деп етерлер керек. Отна бойынша біздің шунан шығып етерлер 219 кіші ауырды, 220 кіші дәуланып өттілер деп етерлер керек. Көпні кіші ауыры, көпні кіші тірлікті өтіп бара деп етерлер керек. Шол, ең өтесі келген шолақтар. Шунан прием бойынша, нәрсе өзгерттік дейсің? Прием бойынша на фильтр-бокс понятно, біз енді как бы учитываем мнение населения тоже, вот реагируем на это. 2 фильтр-бокса мы ожиданияларын орап шықты, значит, демонтировали ванны там, которые были, места сидения сделали, анда, в принципе, сулардар, туалеттардар кіріп тұрған кішіге. В принципе, 2 ожидания соответствуют, в принципе, нормативным требованиям. И 2 бөлмелді врач қабыл етті. Міне 30 кіреді, өз бетінде бір күнге бір врачқа 15 кіші тұр келеді. В принципе, я считаю, что нормально. Да, какой-то который потому что снимок колора керек, анализ бере керек, ну, в принципе, я считаю, что нормально устроено. И плюс еще, что в инвестиционном отделении, ёсадық процедурный кабинет, отдельно на бүгінгі шли вошли. Потому что именно ОРВИ понимание білен мұражаға етушілер, вот поликлиниканты бірінші стажда ясалған неотложный кабинетта кіргелер, шушындағына кірелер.
әйтелеше һәр бер авыруга менә шунда кабат киләсе булса укулга, там консультация кирәк булса, шунда киләләр. То есть анда аларга непосредственно лечение будет организовано. Сегодняшнего дня. Шул процедурный кабинет. И потом безнең әйтергә кирәк постановление чыкты, значит, распоряжение правительства на информация 28.05, 29 октябрьдан һәм шулай Минздравның приказы бар 1887 от 9 ноября на свежий приказ по обеспечению льготными лекарственными препаратами пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией. Значит, так медфармга какой-то шаг лекарства, что ж дәүләт Татарстанга 146 миллион акча бирелгән моның өчен, тындырып бирелгән. Моңа Таттик медфармга центральный аптека какой-то шаг, без рецепт язачакбыз инде льготный лекарства препарат рецептның формалары кайтты. Һәм шуннан соң шушы лекарстваны аптекадан или медработник, или волонтерлар алып барып кайтып бирергә тиеш булалар безнең авырларга. Но бер носы бар, пока ул рецепт 2 генә код күренә. Менә бүгенге көндә Алгатыга белешеп бетеребез, тагын информация бирәбез. Бер код әйтә, менә шул опять же, шул тест подтвержденный булырга тиеш. Коронавирус официально подтвержденный списогына кергә тиеш. Икенче код КТ подтвержденный булырга тиеш. То есть КТ алар кайта да, КТ подтверждать итсә, менә шушы 2 категория гына без назначать итәбез бу лекарстваны дип чыга. Бүгенге көндә менә Най, вакцинация качан башлайды? вакцинация безнең бар, безнең бүгенге көндә Коронавирус бар инде. Коронавирус там. Ну, пока регистрация үтте, контрольный группаларда bu лекарстваларны пока вакцинадан алалар безнең контрольный группалар. Бармы бирәр указание буенча? Чөнки ноябрь, декабрьдә вакцинация булды. Yok, хәзер инде 1 январьдан дигән сүзләр дә бар, пока аның буенча конкретная информация yok. Потому на сегодняшний день вакцина она не готова. Идет испытание, клинические испытания. Vaksinadan öldüler. Вакцинадан әлбәттә шул вакцина ясалган. Төрле хәбәр бар. Ансы 6 айда инде теге заразились дип әйттеләр, 2-3 кеше. Грипп буенча ничек? Грипп буенча безнең ситуация стабильная. Юк, вакцинация буенча. Вакцинация шуны әйтәләр. Вакцинация ясау буенча безнең 17 меңнән артык план кеше ясарга тиешбез. Бүгенге көндә 10 меңнән артыгын ясадык. Бу где-то 60% тәшкил итә. То есть по плану, по графику идем. Вакцина кайтып тора, бу сразу бөтен кешегә кайтмый, кайтып тора, без ясап бетереп барабыз. Бүгенге көндә меңнән вакцина калды в работе. Там көтәлгән. Anlaşıldı. Албашлары, нинди сораулар бар? Халыктан нинди сораулар? Дарулар буенча ничек? Дарулар буенча ситуация серьезная, лекарствалар жоқ аптекаларда, ансын дөресен әйтергә кирәк, противовирусный препаратлар жоқ. Наверное, ишеткәнегездер, Мантуровның интервьюсы бар, Россиянең лекарственный промышленности бу спроска әзер булмаган. 15 тапкыр спрос арткан бу лекарстваларга. Аның производственные мощности были как бы ориентированы только на двукратное повышение спроса. Мантуров үшін жауап бермәйін, ішлейбі? Аптека қайтарға келейін лекарства. Так, Айсан, айдағыз бір потребность бойынша айдар ақташ. Айдағыз аны ошы стоячыға тоже берге атештір информация. Элементарный, дарулар хотя ол атешкінің астана кіші үйде де олана, шылай бет? Шылай болаша хотя... 70% біздің үйде де олана. Шылай болашаларны хотя бір дары білән тәкмейтерге атешкі дейді.